Почитувани патраче, витајте у емисии Добри вечер Војводино. Тема днешкајши емисии буду организации цивилного друштва, способ их функционовanja, odnosno uloga u društvu. Moj gost u studiju Miroslav Keveždi, člen Upravnog odboru Centra za razvoj civilnog društva. Dobri večer i vitajte u našem studiju. Dobri večer. Перше питання, нормально основне за початок. Що представляє організації цивільного друštva і яка їх улога в нашому društve? Чи їх можемо спатрити як капчу між з одного боку граждана і з другого боку державних інституціях? Dziękujem na tym pytaniu. Šelijek, że naši Rusnaci mają u velikej miri dotiku i znaju, že su to organizacije civilnog društva, hoć ih može biti ne volaju tak. To, tak da pojem, každe naše kulturno-umetničko društvo, ono istočašnje pripada tak volanomu civilnomu sektoru i pri Rusnacov nejaké iskustva tako organizovanja isnuje, už bi še moglo povest cali vik, znači od prosviti Zarije i tako da pojem, Grekokatolickej cerkvi koja tiž po svojem karakteru pripada civilnomu sektoru, znači to šitsko co dejaka fajta ruskого iskustva, ruskого života. Međutim, može buc bi trebalo da ukaza znate, že vše dejaki stvari u tim tako volanim civilnim sektoru menjaju, ljebo može buc judzeni ne čuli za sam civilni sektor, ljebo civilne društvo. Tu može buc treba zdohadnost na daskerio stvari, znači da, evo, varim, to taka fajta organizovanja, ljebo uopće udružovanja, karakteristična za dejaki švet kotri zahodni, i pomališe to ta fajta društvenog života prenahodzi i u nas i ja dom že ono še veci budze prisutne, pretože civilni sektor ma bar veliku ulogu u društva. Pri Rusnacov to zvičajne očuvanje kulturi, identiteta Rusnacov. Međutim, združenja hraždanov, to povedzme i Červeni križ, i sindikati, i lovarski združenja, i mediji, da kedi upadaju, bude jaki definiciju od organizaciju civilnog društva, i oni še nahodze prave tega su se povedali, zaška pomedzi hraždana i društva, pretože hraždan sam po sebe slabi, a društvo za drugo boku mocne, takže dahto še nahodze jak poštrednik, to dejaki združovanje po dejakim interesu. Interes varim pri Rusnacov može buć orijentovani na daco co sme zvikli, co už decenijami prisutne, to varim ruski identitet, ruski tanci i tak dalje, ali varim civilno društvo može buć veljo rižnorodnejše, i to daco co bi može buc trebalo mac na rozume i vyhasnovac, bo na dejaki sposob už odavno dejaki perspektiviš otvaraju preg toho ponjaca civilnog društva. Rusnaci ih nje veljo hasnuju, ali všeljek že hasen od tako fajta društvenog života všeljek prisutni. Dobre, govorili ste, znači, že civilne društvo prave kapča medzi hraždanom i državnima institucijami, bo človek jak pojedinec do slabi i nje može pokončiti to co bi chcel, keď je sam, hej. Či organizaciji civilnog društva možeme ocharakterovati jak dejaku fajtu sovisci hraždanoh, kotra u ih meno ukazuje državnim institucijom na rižni hibi i problemi. Povedzme, organizacija pravo na zdravja, bo doktore protiv korupciji, kotri už dlugo ministerstvom i vladi ukazuju na problemi u zdravstvu, a bo rižni organizaciji, ktori už naisce mocni i dlugo robja. Znači, či oni sovis hraždanoh, i či naisce može upljivovac na premenki u roboti državnih institucije, co dom že bar zvažne. Šelijek že prave zmisel toho združovanja u dejakih društvenih premenkoh. Jer to co treba spomnuti, že taki organizaciji vše dejaka fajta poštrednika, znači kad se teraz povedali, že z jednog boku hraždan, to hraždan často robotnik, a on jak sam, povedzme, prebar slabi odnošenju na targovišće, ljebo na djelodavca, i tedi, povedzme, še sindikati prenahodze, jak to ta kapča, kotra, povedzme, budze poštredovac pomedzi robotnika, jer to kotri mu robotu dava. Z drugog boku, kad še opatraju te definiciji civilnog društva, kad še vidi, že še i mediji nahodze tu, mediji par excellence, poštredniki pomedzi člena publiki i pomedzi dejakih društvenih akterov kotri imaju određenu moc, i ja še ih vari, zaška na zahodze, že mediji, že takolani watchdog, znači to je tot pes kotri bi patal, že čišicko u šore. Međutim, to co še zjavljuje da fajta društveni problemi, to kad civilni sektor
prestava mať tú úlohu, i keď povedzme médií še na nejaký spôsob najdu pod vplivom tých, ktorí majú moc, keď prestávajú vypitovať stvarnosť, keď odriljujú tých, ktorí môžu postaviť nejaké pitanje, ktoré može biti neprijemne, ali ktoré by trebalo voziti z tej pozitívnej društvenej premenki. I na neki sposob na tim području civilnog sektora še isnuje to ta dinamika, zemacija tih, ktorí ščiru su napraviti nejakú premenku i vozic gu da čomu co dumaju že ljepše društvo, gu nejaké vrednosti i mace tih, ktorí probuju na neki sposob zastanovic premenki, otrimati status quo i uplivovac na toto društvo. Povedzme jedna interesantna stvar, že i nacionalni sovjeti nacionalnih menšinov tiž spadaju na takvani civilni sektor. Dam priklad, že predso to tak, evo, kad Patrice, že otkad še finansuju nacionalni sovjeti, oni še finansuju z državnog budžeta, z linije 481, kota linije za nevladovo organizaciji. Znači, holjam po karakteru finansovanja, to je nacionalni sovjeti, teraz pitanje, že kje nacionalni sovjeti su napraviti nejakú pozitívnu premenku, ljebo njesu. Často še slučuje i to nejaké pitanje koje še izjavljuje, tak da povami na višem međunarodnim urovnju už, že še povedzme i sovjeti nahodzi jak politizovani i že na neki sposob postavajú instrumenti vlastcoh, ljebo ti stranko koje na neki sposob maju upliv na to ti nacionalni sovjeti. I zgledam, že oni majú dosť veľkú moc, znači oni snovatelji medijih i tak dalje, pitanje že keljo za svoju kadrovsku politiku i tak dalje uplivuju na to, že bi še u stvari zavarla drahagu tim premenkom. Takže civilni sektor ma bar veľkú moc, ali za drugo boku velji zainteresovani za to moc i tu bi trebalo mati tak da povem jednu dosť ostorožnu politiku, ljebo bud svidomi o slučovanjoh, že bi še naiste mogli napraviti dobre vibori i že bi še mogla voditi jedna pozitivna politika. Spomnili ste povedzme, že po jedni organizaciji civilnog društva nastali jak taki, ali že posle postali politični partiji. To nam časte slučovanje. Charakteristične za tranzicijni žemi, že maju veljo problemi, a každý problem može biti inspiracija za nejakú nevladovú organizaciju ili združenje hraždanov. Znači, kad vidite, že vam dahto, že povedzme prava ljudi okolo vas, napríklad Romov, že oni nie na dostatočno visokim urovnju, može se napraviti združenje koje bude robi znatim, že bi se situacija zljepšala. I to zvičajna inspiracija pri veljih organizacija hraždanoh. Međutim, často se vidi, že i to ti združenja nimaju dostatočno moći, že bi naiste mogli napraviti nejakú dobru premenku i te divjecka su prerosnuti do stranku. U kratke istoriji demokratije u Srbiji mi mali taki slučaj, povedzme, kad u pitanju G17 plus, ljebo otpor, znači oni bili združenja hraždanog i već posle postali politični stranki, uspišnjejši, ljebo meni uspišni. Međutim, tu še zažem zjavljuje jedno značne podzeljenje pomedzi civilnom sektoru u vidu združenja hraždanog i političnih strankov. Pretože politični stranki svoj legitimitet dostavaju na vyberankoh, a združenje hraždanog dostavaju svoj legitimitet prek dovirije koje im hraždanje davaju. Znači, i to celkom inšaka i vecka i ciljna grupa i sposob distovanja, znači, kje se u združenju hraždanog vecka ne može se tak ljehko ciganjiti, kje su politične stranki, a pretože vecka apsolutno spadnjece. Znači, i to co na vas na dejaki sposob mera, to peše to, ktorý vam dava sredstva, že bi se mogli dejaki cilj vytvoriť, a na koncu ti kotri hasnovatelje vaši usluh, ti štak meraju, že či ste na isce dobri, ljebo nje. Tu može biti treba spomnuti i to, že še velji usudzuju vojs do tih pripovetkoh. 2011 roku na urovnju Srbiji bilo okolo 13,5 tisjači združenjoh. Od toho 45% bilo u Vojvodini. Zakon o združenju hraždanoh došli bodza, že bi še na dost ljehki sposob osnovalo združenje, dost vam troje ľudzoh, kotri še pozberaju, napravia statut i tak dalje, registruju, še tu treba dejaki mali penježni sredstva, ali oni možu nastupiti na sceni i rapidno še švitko zjavljuje še vekše číslo združenju hraždanoh, pretože ľudje na to sposob probuju ljebo to menjati stvarnost, ljebo išće še isnuje jedna fajta predosudzenje, že na to sposob možete u stvari zarobiti veliki penježi. To nije tak pravda, ali zažem u takej krizi, jaka je, ľudje svoju šansu hledaju až i na to sposob. I na neki sposob to treba pozdraviti, ali je fakat to, že od toti
veci od 6 тисячі združenju, že malo od njih to aktivni, lebo naisce má so správom to pýtať, že je nevladová organizácia, ktorá naisce vplyvna, ktorá môže zrobiť da dacu hasnovite, ktorá má dostatočno moci. I tu može biti treba spomnuti jedno važno ponjace koje u sociologiji prisutne, tako da pojam, od skora, znači to ponjace tako da o socijalnom kapitalu. Znači, isnuje materijalni kapital, to ti našo voljti uzvičajno, isnuje dejaki penježni kapital, isnuje da se to vola humani kapital, to transformacija gde ako fajtu znanja, ali to vam šitsko za darmo kad njemaci ide odredzenu koji je često socijalnog kapitalu. Co socijalni kapital, to znači pravi to, že se povjazani z drugima, že se u dejakim združenju, že poznace velike číslo ľudzoch, akterov, koji može uplivovati na to, že bi se, tako da pojam, i sebe zljepšali situaciju i zljepšali situaciju u društvu. Eto, co Švedska može hasnovati gdje jaka fajta meradla u tim civilnim sektoru, to prave šitski to ti parametri. Kelje s finansiji, jak je to majetne, kelju tu je znanja i kelju to povjazane. Znači, u tej sliki še može spatati povedzme i naša ruska scena, naša ruska organizacija. Потуп'ювання людських прав на інтернету. Трибіна, котра отримана того тижня, во второк, 11 февруара, з нагоди Дня безпечного інтернету. Ви були тут присутні до новинарів і на трибіні отворені bardzo інтересантні питання. Бешеда мержні на інтернету, реальні гроження, правна регулатива у tej oblasti, to sme isto mogli čuti bardzo interesantni думання i prosto jaka stvarnost, jak stoja stvari. Prikladi zlohasnovanja društvenih mrežoh, projekt kontra podpolne šljebodi bešedi na internetu, društvenih mrežoh, novi mediji u predviberankovej kampanji, društveni mreži, naisce bilo interesantne. To su nam teraz aktualne, to prave predviberankova kampanja. Či politični partiji hasnuju društveni mreži za vlastnu promociju i na jaki sposob? Так да појам, трибина на исти дом же була змистова и же була интересантна. Ми у Центру за развој цивилного друштва уж веќе роки робиме на проблема кои вязани за интернет. Ти штак ја окреме ангажовани на проекту кои вязани за вирски заедници и национални menšini, máme išće da skelju programi za osobe za invaliditetom ljebo mladih, ali je to jedna problematika koja še za vijek teraz bardzo aktuelna. Znači, co še slučuje na internetu, okreme teraz u tej predvibrankovej kampanji. Vidali sme, povedzme, jednu publikaciju koja produkt jednog gledovanja o političnom ekstremizmu u cyber prostoru Srbiji, gdje sme chceli patiť, že keljoše regrutuju to ti koji imaju ekstremistični, tako da pojem politični pocahi, keljo tu internet uplivuje i na isti internet predstavlja jednu fajtu cyber združovanja. Znači, ljudi še nješka možu najs u nekim fajti združenja na internetu prek Facebook grupi, ljebo prek nekih drugih servisoh i toto co še na isti tu isto slučuje, to je jedna fajta, hej, toto co varim, socijalnog kapitalu, ali to socijalni kapital može biti investirani i do dos podlih stvarov. U tim momentu vidimo, že on baz velju investiuje do politične kampanji, stranki ostali bez penježu, pretože vyberanki boli relativno skoro, dlustva išće nje vraceli, a internet dros stunji i švitki sposob, že bi se dajek došli do vašo vyberankovo cela. Takže velji pitanja otvoreni, ukazalo še, že našo zakoni nje odvituju u sučasnom času. Povedzme, medijna strategija koja usvojena išće skoro par roki predvidzuje za pojedni pocahi, međutim, ona še nje počala zaprovadzac, nje počalo še robiti zna tako povemo otveranju novih pitanjah i to tako da povemo znova jedna velika šansa za civilni sektor, lebo za organizaciji, jak su to tako koje še ja nahodzim, znači za Centar za razvoj civilnog društva, pretože budeme robi zatim, že bi še zakonski predpisanja prinjesli, že bi še stvarco ljepše ušorela i tu tiš može biti treba spomnuti, že še različni združenja hraždanov različno profiluju. Za pojedni od njih velju ukladaju do toho humanog kapitalu. Napriklad, mi, jak Centar za razvoj civilnog društva, chceme še formovati jak jedna fajta think tanku, to nove ponjace može biti za naš redok, ali je na zahodze davno prisutne, znači ono podrazumijuje, že chceme biti združenje fahovcov. Znači, u našem združenju je vece i doktorah naukoh, magistrov, znači šitski izmjena tih drahov, že bi sme nisi bili fahovci u svojih oblastu i že bi sme ponukli fahovo rješenja. I to znova ilustracija toho, že co civilni sektor robi u jednoj državi, on probuje ponuknuti neki kvalitetnejši
рішення. Ми робимо велю виглядуваннях, наприклад, тих публікацій, які ще знаходяться на столі, виглядування, повedzme, o zraženjah pomedzi Mađaroh i Serboh u Temerinu, ljebo vyhľadovanja o vírských zajednicoh u Srbiji, diskriminaciji, vyhľadovanja koje še dotikaju na medijoh, javnog servisu, otvorenosti Vojvodini za neki novi politični programi. Znači, to da su co probujeme puščic do medijoh, do javnosti, že bi še naša neka fajta politični alternativi, i dom, že za civilni sektor je bardzo wielu roboty, pretože politične stranki nie môžu dať tot kvalitet, na neki sposob še vyčerpali. Međutim, i ti štak z druhog boku za taki pocahi, jaki sam opisal, za vyhľadovanja, za naiste dobri kampanji, za upljev, potrebni za ždejaki sredstva. Problem u tim, že še Srbija na neki sposob už već se nje nahodzi na mapi donatoroh. Z drugog boku, tu projekti koji še možu robiti spreg Evropske unije. Mi u centru malo ide skelju projekti koji trebali u programi Rumunija Srbija, znači robili smo za Evropsku agenciju za rekonstrukciju, u tim momentu nam čeču projekti koji robimo za Norvešku ambasadu, isnuje Višegradski fond, znači šitsko to dejaki adresi koji možu pomognuti z vaše dobri pocahi u civilnim sektorom. To co ste isto spominali na tribini Vovtorkovi, to projekt kontra podpolnej šljebodi bešedi na internetu i društvenih mrežoh. Znači, mali sme so bešednikov na tribini, ktori hvareli, že ja vše za šljebodu bešedi, hoć nie znam kto zagroženi, ali šljeboda bešedi muši isnovac. Możemy podsahnuti smušku, gdje prestava šljeboda bešedi i počina zagrožovanje na čijih pravoh? Toto mušku dosta češko podsahnuti i to ti slova koje ste teraz citirali u tu pitanju Eva Vukašinović, počitovana zamjenica, znači pokrajinskog ombudsmana za menšinski prava. I treba spomnuti, že šljiboda bešedi je jedno od osnovnih ljudskih pravoh, jak su to na koncu konca i šljiboda združovanja. I eto, co može biti u tim momentu, kad bismo teraz pocahli da kus veći fokus na tu političnu situaciju, co hroži, to že kad bi še uvedla cenzura, a vidjeli smo jak ljudi distvuju, znači na internetu, jak reaguju, že še tedi otvera u stvari prostor, že bi še cenzurovali da jaki belju benignjejši, znači zmisti i preto še povedzme ta šljiboda vyražovanja muši začuvac. Takže z jednog boku, evo, z ohľadom, že to bola tribina z ohľadom na dzeň bezpečnog internetu, porušena je jedna civilna inicijativa, znači, že bi še stopiralo bešede meržnji. Z drugog boku, celkom še može krašnje zadumati, že bi dahto porušali inicijativu za šljibodu bešedi na internetu. Ja dom, že u našoj organizaciji še velika povaha bude davac prave odnošenju, co še otika tih dvojih vrednostcoh, i že bi sme prenašali u stvari najljepšu dražku pomedzi ti dva ekstremi. Sposobi finansovanja organizacijog civilnog društva i projekti. Spomli ste na počatku, že skore i bula jedna odredzena fajta fami, že organizaciji civilnog društva formujuše, že bi vžali dobri penježi od donatoroh, nižnje porobja i oni še na to sposob zbohacuju. Prosto zname, že to nije tak, že donatore bars dobre provadza, jaki procent še dze potroši penježu, to jasne i to nje može tak baviti za penježmi iz Evropske unije, ljebo zdajako od drugog boku. Či naše organizaciji ruski zvykli funkcionovati na to sposob? Peše, to co ste povedali, Barz še dobre zna, že jak še penježi troše kad u pitanje međunarodne organizaciji. Tam je do procenta povedzeno, že keljo može pojesti na placi, keljo može pojesti na prostor, na troške i tak dalje, keljo še muši potrošiti na programi. Zvyčajno rozmjer taki, že kolo trecinu sredstv može se potrošiti na svoje materijalne troške, jer to muši biti na programoh. A veljo veći korupcije še u stvari slučaju u Srbiji i na lokalnim urovnju, gdje povedzme karakteristični Novi Sad, gdje podzeljeno hromada penježu u organizaciju koju je ljebo nižnje zrobeli, tak napravili jednu tribinu, dostali po veci milioni dinari. I to jedna čast koja treba tako da pojam ukazuje, že tot prostor civilnog sektoru može biti zbar skorumpovani i to nažalj korumpuje i gubi tako da pojam sliku o tih dobrih inicijativoh. I eto, druga čast vašего pitanja, to že keju ruske organizacije u švidskim tim možu, tako da pojam 16, ruske organizacije zvikli, tako da pojam na jedan stari sposob funkcionovanja
iz jednog boku to rozumljive, znači to sposob distributivni. To dakle dava penježi, pretože isnujece, mace, toto co še vola protekciju, varim, ruskog identiteta i tak dalje. Međutim, problemi u širšim okoljisku še hromadze. Jest veljo vekših problema, jak co ruski identitet, kad to patrice zboku donatoroh. I možda ljehko občekovati, že u stvari to vidavanja za taki cilj u stvari nje budu še zvekšovac, zašto može budu izmenšovac. I preto, povedzme, hasnovite pozvihovac svoj humani kapital, svoje znanje, že bi švedska toto, varim, vyhasnoval socijalni kapital, že bi se dostali finansijni kapital, nebo materijalni kapital, že bi se dejaki cilji postigli. Po teraz, znači, še vidzi, že pri Rusnacoh isnuje jedna fajta negativne selekcije, znači, že etih, ktorí majú humani kapital, oni še nahodze na marginoh uglavnim, znači, odrucuje še za zajednici, to nije pri Rusnacoh tak, znači, to tak i pri Mađaroh, oni majú, povedzme, jedan kruh, kotri čo vola naplo, kotri uglavnom oblapja ľudzoh, kotri tištak obrazovanši, ljebo majú dejaku daco za sobu, a veljo već se prebera politika koja tako da pojam nje zba veljo na to, na kvalitet, ali na kvantitet koja še ukazuje na viberankoh. Preto tako da pojam, isnuje že jedna fajta politične korupcije, znači civilnog sektora, jak co sam ispomnul, ona už, tako da pojam, markirana iz boku Evropske unije i už rozdipol intenzivni bešedi o tim problemu. I vodzeli še i u robotnej grupi koja vymenjovala zakon o nacionalnih sovitoh, znači že bi še ta problema na neki sposob rišela, pretože u sušnosti mi vidzime, že nacionalni soviti već se rišuju problemi strankoh, jak problemi menšinoh. A všelijek, že su nje napraveni preto, i tu bi trebalo dejaki stvari drastično vymenjic. Uvidzime, znači tu še isnuje jedna fajta dinamiki, znači Ustavni sud, robotna grupa za vymenku zakona, teraz kad predu vyberanke, to će zakon budze menjac, budze maznoj vyberanki. I pitanje to co varim, že co Švedska dalje budze robic, zbočiljadno, že tu rezultata da je koho veljkoho njet. A že bi rezultati boli postignuti, jak co sme vareli, treba odaka že bi bula potrimovka, treba vam to povezovanje, to socijalni kapital. Mi Rusnaci z drugog boku máme bar zveljo pozitivni momenti, znači nahodzime še u žemah kotri teraz u Evropske uniji, isnuju programi Srbija, Horvatska, tu še coška beše duje, že še daco potpisuje, ali konkretno daco ja nje vidim, že še robi. Pri Rusnacu bilo deki probovanje, že bi še coška napravelo za Evropsku uniju, ja nje bud povolani do toho i može budzi ljepše, pretože tot projekt niti prešao, niti tako da povem, isto dumam, že na neki sposob korumpovali ideju, pretože ukazao, že še to nje može. Može še. Evo, ja robim, znači, už od kedi sam u Srbiji, znači, tu je zešet zroki, jak sam u civilnom sektoru. I, tako da povem, jedno dobro izdruženje hraždanov, jedna njevladova organizacija, ma vekši budžet, povedzme, od Zavoda za kulturu Vojvođanski Rusnacov, može velji stvari zrobic. Jem to covari, mušice robic na nejakih principov kotri zdravši, kotri oblapjaju znanje, kotri oblapja jednu fajtu socijalnog kapitalu, mušice, znači, poznac ljudzoh njeljem u Srbiji nego izvonka, mušice znati jaziki, mušice znati spisac projekti, všetko to še može zrobic i to ja ljubim citirati, to je jedna prislovka kitajska, vari, že i najdlukša draha počine z malim kročajem. Za staršim kročajem. Takže, kad bi še mi usudzeli vis na to tu drahu, znači napraviti perši kročaj i kad bi smo potrimali drugi, treći, štvatih, a prišli bi smo do pijatova kotri prinoševecka i dejaki, to povam, efekti, kad nje u finansijnim smislu, već kao u društvenim, že bi smo dejaki stvari popravili. I iščeljem za konjec, premenka demografske slike u Vojvodini posle proglašenja statuta Kosova, vidjela sam, že organizaciji civilnog društva spozoreli, že bi še tu moglo da se sluči. Jak je vaše domanje, či še take da se sluči, možeme to občekovati? Co še dotika slučovanja u demografiji, oni še už slučajali, za pojedni trendi prisutni. Mi u civilnom sektoru mušime patric i na taki stvari, pretože dam jedan priklad, evo teraz sme mali skore par tižnji u Skupštini Vojvodini promociju plana rozvoju Vojvodini do 2020 roku, gde je ukazana, povedzme, statistika na urovnju okruhoh, gde še vidi, že u Šitskih okruhu u Vojvodini pozitivni saldo ma jedino južnobački okruh, i to za dejaki relativno mali procent, ljubo malu cifru, ljem 21 000 većih žitelja u odnošenju na prethodni popis.
Z takim Novim Sadom, znači, to je relativno male, a eto, co važno, že šitski drugi okruh imaju negativni saldo. Co to hutori, že še zo šitski drugi okruh prihodzi do Novog Sadu, ljebo do Beogradu, ljebo do inozemstva, i že šitski to ti opštini koji se nahodze u okruhu, u okolisku, budomaci imaju už odavna jednu fajtu problema koji te treba že bi rišovalo. To znači, že še im to od humani kapital odljiva, bo uglavnom to ti ljudi koji imaju socijalni humani kapital prihodze do Varošo. Dahto to spatra katastrofu, za drugo boku to je jedna fajta šansi, pretože povedzme prave prešlo mešaca bula veljka bešeda o tim, že či Srbije uhodzi do jedne evropske programe koja to ševala Kreativna Evropa. Kreativna Evropa podrazumije kreativni lokaliteti. Co podrazumije kreativni lokalitet? To lokalitet koji kvalitetni za život, koji ponuka uslovije, že bi še moglo praviti dejaki inovaciji, dejaki ekonomski efekt, i zvičajno še utori, že to veliki Varoši. Znači, eto, co je už vidzene i u Poljske, i u Slovacki, i u drugih žemov, znači, že še jednostavno šitsko zljiva do velikih mesta, jak su Bratislava, ljebo Inšaki, i na deki sposob kritična masa kad še dvihne do određenog rovnja, to ti oni već, tako pojem, postavaju motori rozvoju. A druga stvar koja še otika demografiji, koja dom že tiž važna u vašem pitanju, to že utvrdzene, znači, že uz Horvatske i Bosne do Srbiji prišlo skoro 700.000 ljudzoh. Vidiš to potim, že u Petrovaradinu, napriklad, 74% hraždanoh nje uz Petrovaradinu. U odnošenju na prethodni popis še vidi, že še dva razvekšalo, znači uz 25% na 45% číslo tih, kotri nje žiju u mestu kotem še narodzeli. I to znači, že struktura žitejstva, ljebo vašo sušedi, že nje taki, jak su bili skoro 15 roki, i že še tu kolo toho da su muši robic. I to tištak jedno ramiku kotem še može rušati civilni sektor, to ramiku te še vole interkulturalizam, znači bi trebalo končiti komunikaciju, upoznat svojih sušedov uz sobu, znači že htosce, cosce, bojevti da kedi znali, a to ti novi može buznje znaju. Dok sam bol direktor Zavoda za kulturu Vedjanski Rusnacoh, namahali sme še vydavac dvojazični publikaciji, mali sme deki krasni nahodi, 150 roki povedzme parohiji u Verbaše, gdje bilo važne i tim ljudom koji te nje beše do naš jazik, koji te nigde nje voši do naše cerkvi, rostol kođe, to mi odkedi sme tu, znači jaki našo vrednosti, co mi pestujeme i že bi na deki sposobno mogli jak takih prilapic, bo znanja na neki sposob produkuju toleranciju i to prave to od most ko te buduje socijalni kapital. O civilnim društvima mogli bismo bešedovat išće veljo. Ja vam zekujem na nješkajšnjem hostovanju u emisiji i uvidíme še verovatno nje odluha z novima temami. Zekujem. Zekujem, že ste me povolali. A u predluženju emisiji bude slova o dakedišnje obljubene rozvahi mladih na Valalje pred drugu svetovu vojnu. O pratkoh i ishodzenju mladeži po obiscoh u Gazdinjoh. Slučovalo še to glavnim u žimskim periodze od zakončenja ješenskih robotoh po veljkonocni post. Mladi dzivki posle zakončene školi počinali svoj, da pojeme, društveni život na pratkoh, gdje upoznavali leginjoh i buducih supruhoh. Daraz davno obljubeni mesta schodzenja mladih buli gazdinji. To jest obisca malženskih paroh, ljebo gdovicoh, do ktorih še po zakončenju robotoh na polju, zvičajno od kračunskog postu ta po veljkonocni, zazberovali mladi valalski dzivki i leginje. Neurijadovo, Valal i valalski društva buli podzeljeni na vecej častci. A každa časc, jak napriklad Budžak, Ciglašor, ljebo Kurti, Novi i Veljki Šor, mala i svojo mesta za shodi mladih, svojo gazdinji.
A keď som zakončila 6. klasu, tedy bolo 6 rokov, keď som zakončila, vecka tako som pošla do Gazdíny, na žalosť moju, ale tak bolo. Vecka posle mi ma svarela, idem dalej do školy, bo som še dosť dobre učila, idem dalej do školy, a ja hovorila, že nie, keď nikto nie ide, nepôjdem ani ja. A decko moje budeš banovať. Nie, nikto nie umr, a keď nikto nie ide do školy, nepôjdem ani ja. A banovala som vecka, ale bolo kasno. Do Gazdíny, keď mi bolo 12 rokov. A to dosť čas bolo. Na 16 som sa dala. 6 klasy som zakončila, posle 6 klasov. Tako sme, keď ukuli vašar bol na teraz u novembru ostatní vašar, to še išlo do Gazdíny. A kde ste išli, do ktorej Gazdíny? Do Vitomíra Davidovho baby. Prosto na Ďorďovej karčmi, na tým boku. Kde teraz býva Julin Krinický, co ho volajú Švabo. Aha. A tam bol na Prvý rok sme tam chodili. A druhý rok sme chodili do Kižmišky, co pri mlynu, peša chyža pri mlynu. Tam sme chodili 1 rok, a veď sme chodili 3. rok na Novým Šore do Ďuďarky. Na Budžaku do Čakanových. Oni ľudia nemali deti, tak nás žali i vás bol človek taký, jak treba, ona bola taká mírna, ale človek bol vás taký známy, účastoval vo všetkým. Jak ona hovorila, hoď boli dajaký vešeľa, hoď co, on gazda všade s nami boli. Vás sme še skladali, vás nám bolo dobrý tam. A keď mi bolo 14 rokov. Na 14 rokov? Hej. I do ktorej ste chodili Gazdíni? A perše do tej Underovej, co si písal, hej. Perše do tej, ale vecka, sme perše chodili len štvrtok i sobotu i nedeľu. Jednu zimu, a druhú zimu sme už chodili furt. Veď už na 15 rokov sme každý deň chodili i počali sme od oktobra mešata chodiť. A na 10 roky, keď dok neprišli ešte Maďare tam. 40. roku to sme počali, ale ja bola najmladšia pri pajtaškoch. 2 roky bolo starších, 1 rok i 2 roky, a ja bola najmladšia. Ale som bola vysoká s rostom, tá me chceli. A bolo i starší odo mne rok, lebo ale boli mandy, tá vecka ich nesceli, pajtašky. Takže še do Gazdíny pošlo za Kračun. Ale vecka to slabo, to chodilo še, ale keď ja ešte do školy, vecka išla, a bar som ľubila aj školu, do Štrangára sme chodili. Vecka jednu zimu, ostatňu, do Sterankových, Čižmarových, tam sme chodili. A to sami boli ženy, to tí kdovíci, či mali mužoch? A to tí ostatní, kde sme chodili, tá stará bola žena a jej dzivka i žec boli u Ritu. Tam ona bola sama tu, a sme do nich chodili. A do Štrangára, keď sme chodili, tá bol i gazda, i gazdíňa. Gazda ľúbil tak frantovať so chlapcami, so divčatmi. Jak taký vše sme pravili. Šmichy, komendy, kojaky. A Gazdíni? Jakýže Gazdíni boli? Štrangarova takú bola nebarzgu mladým, ale cerpela nám. Takže to ševecka placilo na Kračun. Sme sebe zašpívali dinári. Tá ševec na Kračun to placilo. To jedno, jak... Keď ste pošli do nich, hej, no to ste zaplaceli to, hej? Takže še celú zimu chodilo, ale na Kračun še vyplacilo. A veľa to bolo tedy dinári zaplaciť z Gazdíne? To ja cožka nepamätám. Že či to drahé bolo, či hej nebolo, hej? Ale nie bolo ozda. Še takže každé še truzelo, bo chceli, rodiči chceli da še deci druža, da pajtaše. 15 rokov mi bolo, 15 rokov mi bolo, keď sme počali tam do Vinaja na Kurtišor. Ale tam nie, tam nová chyža, tam nie už. Nie dvecej tej chyži. Hej, nie dvecej. No tak sme chodili, dok sme še pung nepovodovali. Hej, potom sme chodili. Čerčako čítam na šore, za
A keď som navršila 15 roky, to vec som še už rachovala jak zivka. I vecka sme počali nošiť široké sukni, šešilo. Neviem taký, jak to sme do školy chodili, široké sukni. I v zime sme išli do Gazdini a pre leto sme išli na Vároš, tak jak teraz chodza na centar. I to bolo také do sobotu i v nedzeľu. V nedzeľu do karčmy u širokých suknioch tancovali sme. A pre žimu sme išli do Gazdini. To u jednej kdovici dajakej sme vymenili chýžu jednu, ona všetko vysielila. Porajela za nami, dočekovala, vyprovázala. Ja počala dať na 14 roky chodiť do Gazdini. I chodzela som do Pabiankovej Gazdini. Ona bola u Sríme teraz, ostatní, i ona pokojná už. A vecka som chodzela do Sivčovej dať rok. Moja pajtaška pošla ku vekším, tá som pošla na kurty šort, tam i baba bývala, tá od baby mi bolo nedaleko do Močinského. Tá som tam chodzela. Tod običaj schodzenja večerami alebo prezeň, on prinešený zo Hornici, znači zo starých krajov. Počali še schodiť tam od mladých rokov, tam od, povedzme, 12 roky, keď dívky stavali do hory, jak še to vari, keď obiekali ruský sukne. Chlapci takú poznejšie, 13-14 roky, i chodili do Gazdiny kolo 4 roky. So 16 rokami, 17-16 rokami, to najčastejšie, všetci odávali, bo še upoznali na tých schodoch i u tej Gazdini, a chlapci na 18 roky tak predlžovali, da tak pojeme, biologijne posle. Ľudia do Gazdine všetko dali, okreme v Žime, keď mali času. Znači, naši Rusnaci, oni uglavnom boli parasti, žili na Valaje. Toto shođenje za njih malo velike značenje. Keď se zmerklo, to še išlo do Gazdini, či 6, či 7 hodin i do 10. Keď som mne prišla na 10 hodin, mať sme už vypatrolovali na draže, že meni vždy som. Tak bolo tedy, nijak teraz.
To len v zime še chodzelo do gazdini pre zimu a pre ljeto nie. To pre post kračunjski i do veľkonocného postu še chodzelo jovecka na poljo. A my predli. Mali sme kudzelje, pa sme predli. A chlapci še kartali. Ja tak, chlapci u jednim kuce šedeli, da še kartali, a mi predli. Dookola sme šedeli, mali sme kudzelje, a keď chlapci nadumali, pa nam šnuri pozrucovali. Keď sme večka večer, keď sme vedeli vystati tak večer, ale do gazdini še pošla. Pošli sme, to džak. Pa sme še u gazdini brackovali, a da chlapci ne znaju. Pozatykali sme všetko u gazdini, gazdenja nam pomahala, da oni ne pridu, da mi sami divčata. A tadze prišli, prišli i durkali i mušali sme im otvorista. Krosna, každé má krosna. I ja vám ešte napojde. I ja vám krosna. Dok umrem, ta oni všetku porežu. A nebolo nás bar veľa, 12 divčata nás bolo. A chlapci, oni to še nás chodili, zo druhých, jak zakončania sme horeli, prišli. I zo Buďáku, i zo najväčšie zo Veľkého Šoru chodili, hej. A hovoríte zakončanie? A co to znamená? A hej, a to prišli še pripatrať tak na oblaky, alebo na dveri na nás, jak prejdeme ozaj, lebo neznám, že to. Aha, tam veď zakúkovali. Hej, veď zakúkovali. I veďka še pobili s našimi chlapcami nieraz. To tak bolo. Všelijak, hej? Hej, všelijak. Keďže ste roky tam chodzili, dokľa ste chodili? Tam sme chodzili 4 roky. Veďka to tá vojna prišla, ale veďka nám tam i hrali. Toto na harmonikoch. To bol jeden mágoč, také sobotu i v nedeľu, tak sme tancovali. On stanul na lávku ku pecu, pec bol rusky, tam nám hrali a my tancovali tam. V sobotu i v nedeľu. Ma tedy še nepredlo, hej. Tak sme tancovali, ale veď prišla to tá vojna, tak veď sme prestali chodiť, bo še chodilo tam na Varoše. A veď sme za to ešte chodili do gazdení, do Kušníra, na Ciglašore. Teraz do Korošňa i tam má auta, sa opravia. Veď sme tam jednu zimu len chodili, veď sme še podávali. A dobre bolo, pravili sme sebe bratské, prackovali sme, napekli sme koláči, veď sme predali bez chlapcov, da chlapci neznajú, to do rána dievčata. A veďka varvári bolo, keď pred Kračunom. A co to značí varvári? Varvára pribrali však jeden, a chlapci to obyčno še pribrali do černoho i mal taký krížik namastený so zvixom i keď prišlo, keď nadurkal do dverov, my všetky postavali i on byl v palíčku, da klikneme. I pokľakali sme, užujeli sme všetky tot krížik bočka, kto nebočkal, dobil spaličku. to tak bolo. A to také, jak bavisko bolo? Hej, bavisko bolo. A jak prišlo Andrija bolo, na Andrija sme napravili Andrišku, ale sme cirkuzirali si, kto jak napravil, kto choval Andrejka, kto ženil Andreja, také bolo. A co to bol Andrejko, nejaká babka, či? Babka, hej. Napravili sme babku.
I već kad sme, posle jak sme vyšli z Gazdinji, mali sme šemencu, kad sme išli toho šemencu Andrijovi. Ne znam či ti videla to. I šali sme i to pred tým domom, gdje bol Andri, meno. Tu na Đorđovu bači Andri, ta ulički boli i to kolo prošćoh. Šešvariš, Andreju, šejenci, konopi, daj mi Bože znat, s kim ih budem žac. Aha, to I već kad čitaš nje perša, nje druga, nje treca, nje štvrta, i zozde šatej, mušiš deščičke od štipice, nosiš dom, položiš pod hlavu, da si še prišnije za koše, odaš. Narobijali sa. Predli sme, te biše najvecej predlobo, platna nje bar zbulo, no dah to mal, to ti co boli bohati, to ti nakupeli i co boli starši dakus, a mi tedi baš u tej vojni, a boli sme z tih hudobnejších, da mi museli presť. Ta vecka še platno tkalo, da sme predavali, ta i toto, jak hovorili, do ladoh, že ponjevi, šlamjači, ručnički, to ti hljebovki, to za hljeb bulo, ručniki za uceranje, to mi toto šitsko tkali. Pa vecka še nadraže platno, še rozcahlo prez ljeto, pa še polivalo z vodu. To čim še osušelo, to vecka tak še vybiľovalo toto platno. Možeme povedať od druhej polovky z 19. viku. Vecej toti shodi dostali takvani robotni charakter, gdje dzevke prezeň, predli, vyšivali abo tak daje. Takže oni tot šebodni čas vžime, da co stvarjali, da co ne mušali vejo zarobiti, da je stvarjali coška, je. Keď som dziewka bola, pa sme konopi žali, pa sme močeli, pa sme tarli, pa sme, keď še vytarlo, pa sme toto, ešte raz močeli ju, pa vecka sme do mlinu, pa še ju mlielo, da bude mehka, pa še vecka na šteci, pa še ju česalo, pa še vlákno malo, pa vecka vimičky, pa česky, pa kloče. A to celý proces. Hej. Toto vlákno bolo finé, také, bile. Za pravo, kto jak vypral konopu u dolini. Kto tak len vymočkal, ta vecka nebola taká finá, to tá vlákno. Ale kto pral, so spranikami, taký sme mali stolky, i plokali sme, pa sme prali, pa kto jak vyrajbal, jak še hvari, taká bola. No ta do zvlakna sme, toto všetko, i obliekalo še stari ľudia, to ešte starší jak ja. A my za to už nie, my za to nie. Len sme slamjači, to daraz bolo slama do slamjači, to nie tam bolo jak teraz, hej. No ta sme slamjači šili, pa sme ručníky, pa sme partky. To všetko šetkalo. Za obisce všetko. Hej, to všetko, to ti razpartki ješ, a vidim i na televiziji kad po-ruski, že je partok na stole. To tkane všetko. Maceri nám vytkali platno hrube, my to v žime macerom pomáhali, cívky sukali, pa odmaskali, to všetko z múku napravilo taká odmaska, i to sme odmaskali, cívky sukali a maceri tkali. I keď nám vytkali, vec vybilieli na slunku, i my po tým hrubým platnu vyšívali. Hej. I vôľ nebol boh znajaký. To tedy nebolo také. Ale
Dobre bolo. A co še vyšívali partky, partočky, či ručníčky, či... Perše kuchárky mi to volali, také salvetky, jak teraz. To sme, ale to po nítkoch, to nebolo ani barz vybité, ale po nítkoch to očiše hubelo, jak ešte pri takej struji jedna hrušočka švicela. Chudobnejšie bolo veľa, jak to teraz. Chlebovky, ručníky z hrubého platna všetkalo i vecka sme vyšívali. Tedy bolo nebarz, bolo taše i paralo z plachtok babových i také. No ale povyšívalo še. Bolo nás 20 i 30, da veľo bolo. U Gazdini boli 4-5 uvalanje. Hej. Ktorý kraj kazi, to tam će išlo vecka do. Hej. Veljkošorski na veliki šor, a novošorski na novi. To ti buđačanje, to ešte boli slavni, jak godi moj gido. I vecka, jedni do druhých sme išli opatrať z Gazdini. I to tak še zaljubljovalo vecka. To bi išlo na tu stranu, a to na hevtu. I tak. Bilo nas sigurno 40 cela. Veľa nás bolo tam. Bo sme boli zo Zbudžaku, zo Kapuščaného šoru, tak tedy še bolo. I z Makovského, i z tých všetkých šoroch. Takže nás bolo veľa bars. A naši chlapci boli takí mírni, takí, nie takí, jak oni nesložili sme še tak bars. My dievčatá boli živí bars, a chlapci nám boli takí mírni, ale nebolo ani bitky, ani toto nemôžem povedať, že bolo. Nebolo bitky. Len tých, jak sa hovorí, co prišli chlapci z druhých, toto neľúbili, keď prišli. Neľúbili tých chlapcov, ale nepravili paradu za to. My chlapci nerobili nič. My vyšívali, ale takéto i vyšívanie bolo. Chlapci nám koľu zivali do ihloch, koľu zahovali, da kozu preko steli, my to še šaljeli. Dobre, fino bolo. Jaj, chlapci, nezaboli mi to dať od prešli raz? Jaj, tu je. Vale, može i povariti tako je. Posebno. Može taki pol, ne? To tako chlopa. No. Jemne pre... Ajde, chlapci. Ajde, na zdravie. My to užívali, my ľúbili sme to. To nám bola jedna zabava, jak, hej, tak to sme... Druženie, hej. Tancovali sme to i u Gazdini, dok sme vyšívali sme už nadomali, už budeme tancovať, za jeden mal lebo harmoniku, lebo trombu, lebo sme špívali i chlapcov sme učili tancovať i tak. To večer, še to do 10 sozim friško príde. Od 6 do 10, to bar friško. Zapis bolo také soda, najbardziej soda, druhé nebolo pice. A zajez pukanky, ali obična taka kukurica, jak u pecu, znate, co nevypukala, taka obična kukurica. I da, to priniesol zamešky, také vecka Gazdíňa nám da raz upekla, bundávy. Také prosté jedzenie, jak tedy u pecu bolo. Vecka nebolo ovoci, jak teraz. Odrezené bolo do Davida, keď sme chodzeli. Teraz Miška ja odniesla hlavku kapusty, lebo 2. I to sme porezali na falátky, i to sme jedli všetky. Na ráno druhá, tak i chlapci všetky. To sme nosili mesto jablúko, mesto. Tak. Aj kukurici sme navarili, kto chcel, tak kukurici sme navarili, to odniesli, všetko sme daco nosili jesť. A bratskovanie, vecka každé daco upeklo, i Gazdíňa nám daco upekla, tak sme také pravili, jak jednu hostinu večer. Ale to vše bolo, neviem, do 10 hodín. Dlženie, bo to ráno my išli na robotu. Keď sme prepredali, to sme nosili z domu. A keď sme prebratskovali, vecka isto sme nanošeli, tak sme vareli, koláči sme pekli, sami u tomu. Ale cože, to tedy nebolo šporhetej letišni, to si pekol u pecu, hej, a tam u Gazdini sme cáli deň, znaš, aké to bolo. Taká čeliac.
Počali sme še vecka ušaljiť, co nam chlapci dopivali so vyšivanjom i tak, a vecka čekaj, dáme mi im. Mi budeme calu noc robiť, vyšivac, fino sami dzivčata, ali chlapcom ne poveme. Do rana budeme, a im ne poveme, da oni to ne znaju. I takvu tajnu mi šitski trimali, keće da jeden doznal prišol, već javil drugomu, ali vece, to bilo pre žimu vece raz. Ali da kedi mi već pošli rano, mám povedz druhý deň do Gazdíni, tak sme takí veseli, že my prepredali a chlapci neznali. Aha, to nám bolo bardzo vážne. To še volá prepredanie. Prepredanie. A chlapci neznali. Ja i oni boli takí vec pohaňbení, že to tak sme še šaljeli. Nie było struji, nie było sredstв masovnih komunikacijah i oni već mušali vyplniť zajak toto svoj slobodný čas, ktorý mali v Žime. V ljece boli na polju i dok porobili roboty už bilo cma, hej. A v Žime noci dlhoki, a dni kratki, poljašenje robili, 90% žiteljov zanimalo za poljoprivredu, uglavnom to bilo vecka po salašoch, takže vecka, znači, mali pratki i takše vecka družali jedno, znači, še schodzeli familijarno, a to se na salašoch, a u Valalje vec, znači, bila gazdinja, hej, i vec ona, znači, zbirala kolo sebe ľudoch, ktorí, uglavnom, znači, ženy, ktorí, znači, i tkali, i vyšivali. Znači, u Gazdini še schodzeli i ženy, i mladi dzivki, pretože bi naučili tkac, vyšivac, konopu robiť, znači, na kuzelji, hej. To še v Žime robilo, bo prez ljeto nije bilo času, i prez ljeto še konopu robilo na duljini, hej. A već v Žime še zuznie robilo o toj ručni roboti. I već še, znači, i pravili ruski jedla, teraz ne budeme načišljovati, su teraz nie téma, hej. I tak še već družili i tu še već Gazdini placelo. Boli sme vás zložní dívčata i chlapci, tak ako sme vše tak jedni druhých potrimovali. Keď prišli chlapci to tí strany od druhého kraju, hej, tam sme še bali, že še nám chlapci pobijú. Було при дівчатах і такі не добрі, що jedna druhej uprikosili, ali говорим, не була парада даяка, да була парада. Було вейкошорці, цвіглашорці, буджачані і курташорці. Evecka chlapci prichodzili pod oblak, našo še hnjivali, bo nam vybirali sebe dječata, oni nas nije dali, pa še bili. To chlapci kad završe? Može, daj. Tak, kad ruci. Mogli smo, Ajde. I dokončil sam si pripovetku. Oj, meszaczku, nie szlisti nikomu, nie mojomu najmilszemu, kiedy idę domu. Nie mojomu
keď bolo šnihu u gazdini, vecka nás chlapci sankali, ktorí mali koni, pa sme še orucovali, pa také bolo, fino bolo, hej, vesele. Keď sme prepredali, tada chlapci neznajú, tak sme z domu zajdičky nošili. A chlapci, ktorí, gazda bol taký, že chcel, da ich chlapci znajú, tak ich skryl deška. Tak chlapci nám pojedli to tie torbičky, co sme sebe odniesli jesť, ktorá co mala, to nekupovalo, že tedy nebolo salami, lebo co, ale či slaniny, či bendova, či ktoré to bolo v Žime, hej. Tak toto sme sebe odniesli a chlapci bez povychodili a my ich, keď sme už sedeli, že chlapcov hneď, my sami budeme jesť, prepredať do rana budeme. A chlapci tedy vyšli, pa sa šmejali, že had oni skrytí boli, gazda ich poskrýval, takže, že da, môžu i oni účastovať. Pojedli nám i torbičky. A keď sme še bratkovali, tak sme še všetky, chlapci, my, to sme vecka pekli, koláči, varelo še sarma, lebo mesa še pekli, to sme še naskladali, divčata. Všetko, tam gazdinja nám pomáhala, bo gazdinja bola tá mladá onderova, nebola taká stará. Tá nám pomáhala, tak sme pekali koláči, veď všetky prišli, chlapci, my, to hudáci, hralo še, a to odmagoť nám še na harmoniku hralo. Dokle že to smelo še u gazdini ostati? A ša do 10 ljem. Ale mi včas posljem, to še počalo zmer, kad mi už u gazdini boli. A keď posle 10 vecka tako bili. Lebo i toti perše boli toti policaje, našo tu ljude. Ta oni boli, ta i oni nas plašeli keď 10 hodin bilo. A keď prišli pirkare, već me buša seka z domu. Bo keď oni dograbeli, mali to ti dobri tirsovky. Ja rem raz dobila i teraz pamätám, jak boljela. A po sukni. A co vi tam naučili? Co, ludosci. Jaki? Jaki taký, vieš. My še šaljeli, na Veľkú noc nás chodzili oblívať, zaž bolo ludosci, také. Keď spotráme človeka sociologijno, človek nielen fiziologijne, prirodne jestvo, on i društvene jestvo, koje znači, ma potrebu še zabavjac. Hoće i da nije znam jaki stari. Znači, nije rozliki. Djeci še bavja, tak jak možu i keljo znaju, znači, iskakaju i vercaše, i to všetko normálne treba im puštiť, bo var je psychologija, že tak što im inteligencija rozviva do 12 rokov. Im treba puštiť, že by znači, spoznali všetko kolo sebe, bo filozofija nastala z odčudovanja i već kad tak što oni spoznaju skoro švedke, že vyčudujú i popatraju všetko kolo sebe, že co maju. A odrosnuti še da jedni še nabavja, da jedni še nie nabavja. Zaviši od toho, že jakie okolnosti kolo njih, v jakých uslovijoch ekonomských žijú, jakým rodiči, odkaz pochodza, gde sú, v jakých štretkoch, ale keď znači, majú možlivosti i nješkaše ljudi ljubja zabavljati bez ohľadu, že či majú 50 roky, či 40, či 80 roky, znači človek nije stvoren, že by mu bilo dopito. Znači, väčšina ľudzoch kreatívni i ľubia še rušac i da co robic. I tam sme vyšivali, perše predli, a vedu škodelje, tako z nje stavali, ta sme vyšivali, tako sme sebe podohanjali, ktorá co nie zna, alebo zna. Našim sobešednicom uglavnim šitski gazdinje ostali u najkraššim pametanju. A dobri boli ženi, to je nam šitski. To kdovici boli? Hej, kdovici. A jedna Mučinskoho nie bola, boli gazda. Hej. A ta vec, oni boli obidvojo s vami tam? Oni boli obidvojo pri nas, a gazda nie bol še pri nas, on bol taký i choriovitý, i ta vecka pošlo na zalje, veľo razy bol pri nás. Hej. Zrostom bola neveľká, ale museli sme slúchať. A gazda, ja tam še pobyť nemožu, jak to še teraz pobyl, lebo co. Mal také, ja neznam, že co to bolo, nikda nám neukázal. Ta bomeky ešte chceli chlapci byť. Obyčno, mladé, nie? Ne. Lebo na divčatok, lebo dal to už to, že ja znam co. Keď mu prilípil, to mal dosť. Niem sa bať, ale niem u tej gazdini.
u každej gazdinji. Jedino, keď še pošlo domu, keď še išlo domu, ta vecka tam među sobu da še pobili tam, vonka, ali u gazdinji, ne. Ona merkovala i opomnula nas to reco da to nije dobre, da ne budeme taki stvarno nazivo spitovala žena. Була і шпіванки, і танцювання таке було, коли була гармоніка, або тромба, або таке, а коли ла-ла-ла, то ми так співали. A jakú sa najčastejšie špívali písne? A Čardaš. Čardaš bol najväčšie a špívanky bolo to tí starodávne, oj miešačku, pa keď holubica lietela i také kojaky. Keď holubica lietela, keď holubica lietela, drobný pírečka trácela, drobný pírečka trácela. Poslejšie už keď sme chodili do špívali sme, vyšívali sme, dakto predol, dakto vyšíval, chlapci šekartali. Tak naši chlapci boli tak dosť dobrí. Ljubeli frantovať, ale tedy sme najbardziej uparatovali u Davidovej a tu vecka už bolo tak, co jasno. Veď sa už rozbili. Veď sme ich špívali i tancovali, učili še tancovať, chlapcov sme učili tancovať, bo indejší ho nemohla, keď bol post. Teraz, jak sme počali do gazdini chodiť, do Trokráľov, nemôžeš ti pojsť na igranku, bo počie na post i vecka, ani še na Kráčo neišlo, až na Trokráľi še perší raz išlo. I vecka po Trokráľoch každú nedeľu. Ja najviacej vyšívala. I predla som, mám i sliku tu, ukážem cico. To, tí dzirkovaní, to sme dávali dzirkovať. To u Laliťu jedna robila. A to tí ja robila u gazdini. Ty za hlavičky, to isto všetko u gazdini robené. I isto tak. To každá. Ešte bolo i ešte jedna plachta, to čo ona volala na desku. To do fogaša ručník. Každé to my mali tak, každé sme dobývali, jak dívka to išlo, tu na veštajom. Jem teraz sú porajbany nepopejglami, bo ja kládzem, pejglam až keď kládzem na mesto, pretože ešte pohúžu a teda 2 razy nerobím. To tí salvety isto, to še nošelo jezda kedy. Keď se išlo nošelo jezda, že to tak, kde kukovači na peklu i to, každý takýto tí salvety. Za to sú ich taký veľký, na 4, tak 16 se nošelo. To všetko, porajbane je mne. To u gazdini dobe, to i za čeregy. I za čeregy. To všetko u gazdini robené. I tu isto do fogaša ručník. Evo, tie ručničky vyšívam za moje vnuky. Takže sama som, tak keď mám kedy, tam by skorej vreme prechodzi. I tak, už som vyšila veci jak 100. Bo som už podávala. To som im podávala. A to za svadbu ručníky, či to chlebovky? Za kuchňu, chlebovky, za kuchňu, za uceranie suziny. Za uceranie suziny. No, za svadbu mám ja i to, to mi tu nie. To tí, co še mám ja ostávanú za svadby, znaš, za to, že som pravila 5 svadby. A to še ty dávalo ručníky. A odkiaľže vám platná? A kúpili sme toto? Hej. To od mojej švekry ostalo kruchy platna. To ja to narežem i orubím i šívam. To svoje roboty, to našlo zo skonopicou. I to bardzo dobre do ňoho ucerať suzinu. A čom? Pino upiva. Znaš to ti kupčivo da jedni nie upiva, idem še šliska. A toto i rajbeži vše je krasne. Co veci rajbežu napadja, aké krasne bile. To každá zivka dobývala. Chlebovky i ručníky. Ručníky boli takí dlhí. To ty, jak mám aj 6 ručníkov, čo mi ma dala.
Jem teraz taký, že teraz na módny flotírsky, hej, to robíme všetko. Ale to moje ani nesel, dcera, ja z plachtu napravila veľkú, jomu 2 taký mesto ručníka. On najvolil do svojej roboty, len keď s tým čucha. To, a móda še menja, hej. I ja len vyšívala, ja nepredla. Ja len vyšívala, bar som ljubila vyšívať i bar mám veľa navyšívano. Toto som bar vše ljubila i teraz, jak ona hovorí, i teraz ľubím toto. Toto som robila u gazdini, dok som bola ešte dzivka. I toto som robila u gazdini, a hej, to som všetko už doma robila. I vyšívala som za to. Ja i veľa vyšívala, ale také chlebovky som vyšívala svoje roboty platno i toto, keď sme už dosť napredli z maceru, tam sme i tkali doma. Tá vecka sme pred leto byliali toto platno i vec som z toho vyšívala. Chlebovky, ručníky i také kojco. Toto som vyšívala u gazdini. A jaké to platno? Svoje roboty. I my na ňu i napredli. I napredli, i vytkali, i večka sme pred leto byljeli. I već som pre žimu vyšívala po ňom. I toto som vyšívala. Isto, len to platno kúpili sme. Toto ja predla na ňo i večka sme na jar vytkali na krosnoch. I pred leto sme vybiljeli, ta me vedušili patok. Predli sme na tých, kudeli sme mali, a toto sme predli, hej. A máte daco teraz začúvané od tých časov ešte? Še nemam také, može biti taký fajfi, nebo také kojto. Ja, dečka bola raz nie doma, tu oni boli chlapci, chodili kupovať, ta predali mi. Ja bola u cerkvi tak raz v nedelju, a oni Desimiri na Slavo, ta predali mi toto. A nemáte pamiatku od gazdiny? Nemám, nie. A tedy nebolo, tak tedy som ušla ku deliarovi pojsť napraviť ezer vajky. Tam mi spravi kudeli, však nemohol, bo tedy nemal ani dreva dosť, ani všetko. Ale ja mu pošla, ta som napravila gudoliny, to ty vajky. Tam mi spravil vecka kudelj, ta som mala novú kudelj, keď som šo dala. I oni mi ju vecka predali. Chodili tu tam. A dobre sa vec. Také, hovorím. Toto schodzenie zbližovalo ľudí i čувствувавши jedno kolektívny život. Mne še vidi, že nám bolo lepšie. A teraz, neznam. Boli sme mladí, tam nám bolo dobre, hej, tak. Že to tak mi to ako šikše radovali, tomu vyšli sme šepa. A teraz še mi, že nie tak. A teraz inčak, no, každý má svoje, im teraz dobre, hej, to. Fino bolo. Zadovoljni sme boli, a teraz nikto nezadovoljný. A bolo dobre tedy. Muž povedal, že bolo dobre. Bo sme boli mladí, tak že bolo dobre. A teraz sme starí, tak nie je dobre. Dobre, bolo dobre, varím. Fino, však mali sme. My boli zadovoľní so všetkým, čo sme mali, a čo sme nemali, my boli zadovoľní, a teraz nezadovoľní nikto. A tedy my boli zadovoľní. To ti shody mali, jak by sme povedali, da su idilične za ruski val. Tak dobre було тоді, co ja znam. Nie, dobre, jak teraz nie w gazdyni, no nie chwaliła, że się nie schoda i teraz tak gdzie, jak u tych kaficzów i to. Ale mnie się widzi, że to lepsze było. Ale może to ti mladi budu taki stari jak ja, ta tak powiedz isto, że i było lepsze jak, hej? To tak idzie, ta dobre nam było bardzo. Niem da nie była wojna, to.
Pokiaľ centrálnu Srbiju okupirali Nemci, Bačka podpadla pod Maďarsku. Tahoč keresturski staršinove, pohlavare i valalski zastupníky prišahali novej vlastci na vírnosť. Ista vlast im ničoho dobroho nepriniesla. Po rusky u Valalje bolo zabranjene bešedovať i javno i privatno. 40 familií keresturských židov odvedzení do koncentracijných lagroch. Veciak 800 Valalčanoch internovani do robotných lagroch u Maďarskej i Nemeckej a veli protiv svoje dzeky poslati i na front. U dvoch bombardovanjoch Valala, raz od sojuzníkoch, raz od Nemcoch, pohynuli 8 keresturci a vecej ranjeti i ostali kalíky. U takých obstavinoch nikomuše neišlo družiće i prepredac, a i nešmjeloše. Hoć boli bars obljubeni, schodzenja do Gazdinjoh po druhej svetovej vojni prestali. Nie znam, že čomše to Beďo pošli do školoh, tá vecka tak prestalo tam. A keď prišlo oslobodzenie, to ja думаю, daku zvecka može buť še i chodzelo, ale ja ne znam, nie. Schodzenja do Gazdinje oni prestali posle Druge svetovej vojne, keď ja znam to 50. roku, 60. roku, znate, pretože nastal druhý ekonomský život ľuďoch. Počali chodiť do Verbasu, do Kuli, či do školov, či na robotu i tak dalje. Takže toto tak zamarlo. U tomu već to ti ruski djeci, dzivčata, prestali nošiť to ti narodní šmati i tak dalje, počali žiť s jedným, jak by sme povedali, súčasným životom. Na koncu pripovedky o keresturských Gazdinjoch ostalo nam ešte potolkovac okreme našim mladším patračom, že jaká rozlika medzi chodzenjom do Gazdinjoh i chodzenjom na pratky. Pratky, to jakže hvari, pohodzi same slovo od predzenja. Znači, predloše či prezen, či večerami. Znači, dívky še schodili do Gazdinje, že by predli prezeň, večerami predluželi i tak dalje. Predloše od ponedjeljka do pijatku. Već kad sobotu nje, a je nedjelju išli na tanci, mladež. Znači, odhod do Gazdinjov, vjazani za pratki, to tak še volali pratki, Možeme podeliť pratky na mládež, kde še oni, chlapci, dievčata schodili, už sme hovorili od toho vozostu, a je postojali pratky i za starších. Za starších to tí pratky boli otrimovaní medzi ženami, kotri vyšivali veckaj predli, isto, najvećiše predlo. Prinesli vlakna, kuđeji i tak dalje, to še najveći predlo, ta še vola pratki. Robeloše, daco stvarjaloše. I postojali takvani pratki za hlopoh. Znači, hlopiše schodili do sušeda jedno, idući deň do druhého sušeda i tak dalje. Znači, hlopi mali svoje pratky, mládež mala svoje pratky a ženy mali svoje pratky.
I postoja takvani, zato ti sigurno znam i učestvovao sam u tih pratkoh, to takvani rodzinski pratki. Keď će rodzina shodzi, ženi predli, hlopi da su pripovedali o praskih robotoh, o politiki i tak dalje. Već kaj na tih rodzinskih pratkoh še poludnjovalo, i to sjatočno poludnjovalo, tu bolo také akvoscina. I tak, še schodili rodzina i međusobno to ti rodzinski vjazi otrimovali. Shodi po gazdinjoh i po pratkoh u keresture vecej njet. A pre modu, či pomodarstvo, u še vecej obiscoh zo stoloh kapu ruski partki, hljebovki i ručniki svoje roboti nje stavaju z kuhnjoh, a posceliše už davno pre vše švič ritem života, ani nje sceljaju. По конець емісії послухаємо ще дако з музики.
Почитовани патраче, було то шицко, co sme вам пририхтали за nješka. Reprízu emisiji možete patric už rano na 2 hodin i 5 minuti i jutre popoladnju na 15 hodin i 10 minuti. U meno ekipi kotra realizovala emisiju, žadam vam prijemni večer.